Lirio iti tanap. Pinapalabas iti papan da Senyora Lorna ken Mercy ijay sementeryo. Adda nakita da lalaki iti ayan ti tanem day di grasya. Kinasarita ni Senyora Lorna daytoy ket naduktalan na nga isu ti ama ni Alex. Kalpasan ti panagsarsarita da. Kinuna ni Senyora Lorna ano adda kasapulan na mapanlang iti mansyon day di Senyor Juanito. Ket si dadaan daytoy at tumulong ken kuana. Kabayatan na iti pagminasan saan akinnan ni Jubilarde iti impaited ni Doro iti lalaki at araon na. Impay subli ni Jubilarde daytoy gaputan na duktalan na atinupraan ni Doro. Nakaungat ni Doro ket kinabil na ni Jubilarde. Itagagayam adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Lirio iti tanap. Sige, hindi nga mga lay tinadalo sa tarahan ni Jubilarde. Puno ti gunam. Masapula na dalos ti paurig na. Tapno na pigsalata amang rik na iti aramidan may kainhuana. Sige Duro, panawan ka pa'y nga ro ditoy. Tayo nakmangala iti taraon na. Pasensya kan Jubilarde. Nadanog ko itay ti boksit mo. Sikang tumot nga men. Agin mamadi ka pa ilang. Amok amabisbisin kan. Pili-pili ka pa ilay ti kanam. Urayam ti kanam. Kitagbusog ka na imba. Sige, Jubilarde. Mangan ka. Nadalos na ito'y. Siyak amis mo tinanggaw. Ibusam da ito'y ama ka na. Masapol amangan ka. Taamangan mamatay ka. Sige. Adi anak. Anya tinagan mo. Akong tinagan ko. Agi anak. Ako. Sige, mangan ka nga ro din. Subuan kan. Senyorito, apay nga'y akas tati pinakani. Saan mat nga uso? Gapot akas lamot kwadrado tinakali apaabante. Mayat ti kasta, Baldo. Ammom ka din, anyan ko dayta. Ibagam no anya, senyorito. Daytan to ti agbalin akulungan dagiti trabahador. Anya? Umayata. Yan. Apay nga'y iti unan ti daga, senyorito. Landok to ti agbalin ari daw dayta. Ket may kandadong tumot laeng. May kasta. Tapno saan to amapurang. Amangan no addan to kiti makapanunot amang tulad iti naramid ni Jubilarde. Ket puuran dan to ti kulungan dagiti trabahador. Maya, senyorito. Talaga analaing ka. Bilibang. May santo dita ni Jubilarde. Parigatag to iti husto. Ket ikulong kong tumot iti dayta akulungan. Amom Jubilarde. Kasla masyanakan ka. Gapo iti naramid da Alex kan ka. Kudno ti kinunam. Nasisira pak iti kwarta. Kamay sahak mo't anaawis ngayon may ditoy. May sahak pa anang kamkamat kan ka. Idinlibas mo ti ubing. Aglibas kan ditoy. Ako. Awan tinasaya. Apagbanagan ditoy. Aglibas kan. Ha? Iti karayan. Ti pagnama. Sumalpot kan kay Gidi Pintin. Ha? Agkapal ka kanya. Gaputan dakas ti pagbanagan ditoy. Ang mabutay ngakmet. Ang mga no patayin dakda Alex. Alam ba
Pinanunit mo dayta. Sakbay asimurot ka ditoy. No, agli basak. Kasano ka ngay? Matay ka kadi ditoy. Sana siya ti panunutan. Basta aglibaskan. Makonsensya ka ti husto. Tay tilaksid ti pan nakaparparigat mo. Ti pagsayatak pay lang ti pampanunutan. Idinto ta marigrigatan ka lang arudan. Pagtungkol kahit ti kinanak. Akong ang libaskan. Lumaykan kahit tinundaway. Ita ta makita ket napigsa ka manen jubilarde. Mabalin manen. Parigatan tayo manan, senyorito. Orang ngigin mo. Tikay kayat niyo. Nimpiti ka nito. Asibibiyaga na tupay. Laglagi pa niya ti kinanak. Dakayon to ti matay. Talaga gaya mapagpungpungtutin na ka. Baldo, yawat mo ti latigo. Atoy, senyorito. Nakarit ka, ha? Daytoy nga rod! Sakmat, senyorito. Kugtarmat kanya. Daytoy pa'y ti latigo! Daytoy mananti kugtar. Sige, Baldo. Ikatem ti pagan-anay na. Ket tila ang brief na ti ibatim iti bagina. Senyorito. Aramidem ti imbagak. Senyorito. Ket si kamet at agabantay. Agparamid ka iti cross. Oh, cross? When? Ala, aramidem yun ti ipaparamid ko kada kayo. Agawa nyo! Dayta, naalada ko iti sulada jubilarda. Narigat no adda ti mangtaki ko iti sularda. Nangruna tawan matan ni jubilarda. Ay anya nga tamatan tinapasamak kan ko ana. Saan na nagpakpakita? Sipod inispal na ni Neneng. Apong, Ay, si kamat gayam, Neneng. inaladan nyo daytoy balay itida Uncle Chufilarde, apong? Apay? Tapno awan ti agkandat amang tagikwa apaw. Awanan ti balayda, tanapuuranan. At gapo ta inaladak. Mula aklangan itinatnatang. Tapno awan ti mang tagikwa. Katinto nagsubli ni jubilarday. Sublian nanto matlaan. Kasta ka di, apong? Wan, apok. Apay nga da ka dito, oy. Ayan da na nang kantatang mo. Napanda ijay umami, apong. Mapanda ka no agkali iti kamote. Mapanda ka no ngamin ilako. Tapno, addan to aramatag nga agadan. Kasta ka day. Tulungan kayo ngagmula dito, apong. Nalaingak mo't ngagmula. Ala, tulungan na kapok. Agmula ta dito, oy. Tanaaladak matay. Dandanin malpas to ipaparamid ko ang farmhouse, Lorna. Nagbiit, kaputado dagiti trabahado. Kaya nagtrabaho da iti husto. Iswa tara sa malpas. Pedro, amom ka di. Apinuoran da Alex, ti balay ni Jubilarde. Kat dayta tigapuna. Abim malas ni Jubilarde. Amok dayta, taimbaga kanyak ni Alex. Kat, panoy-noyam kadilatan ni Alex iti madi nga aramid na. No di na inaramid ti kasjay.
Saan kumamot apapasamak ti kastoy? Sumardengkan. Saan mo ngay sakit na dya tao? Gaputa iso ti dandanin ang patay kini Alex. Adamot gapuna akas taki naramid na kanya Alex. Apay, di mo ka di amuti nararamid na kanya Juvelarde, iti pagminasan yo. Gusto da itan ko nakwet. Nuimay ka dito, tapno kasarita nak may papan kini Jubilarde. Nasaysaya at no pumanaw ka lang eh. Tawan panawan ko ken ka. Istorbo ka lang. Ngam Pedro, kaya't ko kumamot abagpagaam ni Alex. Gaputang balbalinan adakas. Pumanaw kan ko nakmet. Sakbay ang makapungtutakan ka. Sige, mapanakot. At sapay kumataawan ito nga rin pagkabayam iti tangay di mo amot yung nagkatipang magbaga. Matay ta. Awanan tipagan anay na, senyorito. Kailangan brief na tinatda. Sige. Italiyon iti cross. Langag mo, Jubilarte. Dakayo ang laki. Umasidag kayo, tatulungan dag amang italikan kwa na iti cross. Sige. Aramidan nyo asinan Kristo. Kalpasan na, saklitan nyo iti latigo. Well, senyorito. Sige, tulungan na. Ala, itali tayo titakyag na kaya tisa ka na iti cross. Ikaman nyo. May mayat kumano ilan sayo. Angan, Italiyo latan. Tamangan pa ikit di numatita no, sket matay adagos. Iso nga Italiyo latan, dagiti ima ken saka na. Arreglado, senyorito. Jubilarte! Kaya rigam ni Kristo ang nakabaklay iti basbasol ti tao. Gapo iti rigat a mapaspasaram. Aganos ka dita, cross mo! Jubilarte! Gusto ti pagbanagan dahil ti managbasol! Sige, kayo ang lalaki. Ingkayon iti trabaho nyo. Kat sigamot at agabantay. Agtalinaid ka laing ditoy. Bantayam ni Jubilarde. Uwin boss, iti ka nito ang makalibas. Sikat ag sumbat. Maawatam. Uwin boss. Jubilarte! Jubilarte! Mangmangag na ka di! Kas na dinak mangag. Nakadumog mat. Jak makasarita. Kanag nga tumat ti krus anakay rakadan na. Nagtayag akayo. Una yan. Nakakaasing ni Jubilarde. Inabusan da pa'y. Awan gayam asida Alex. Dakas da talaga. Nakakaasing ni Jubilarde. Kasano nga ta? Ang mga numatayin di ta cross ni Jubilarde. Adda tamanin dito'y tanap, Jubilarte. Kat makita tamanin dagiti Maris Puraw Alirio. Nagpipintas da. Pasig Amaris Puraw ti Maris da. Uwan nga ron. Nagpipintas da akas iti kinapintas mo, Crisanta. Nagbabanglo da. Isimbolo ti kinapudaw da tinadalo sa panagpuspuso, Crisanta. Isimbolo mo't nagitiran ganda. Dagiti ado abalakan mo kanya. Kat nalawlawaganak iti panagibalas ko kuma. Jubilarte. Kat ti ayam mo da. Kat ti kinapintas da. Ipaay da ti panakabangar. Akas iti kinabanglo kat kinapintas mo. Gaputayat ken kapya ti addakan ka.
No ay ayatan na, Jovelarde. Tung palem dagiti amin abalakat ko. Ayat ko ma, ti agari iti puso. Ayat ko ma. Crisanta. Crisanta. May tagayin ako ni Crisanta. Maligatan ako dito cross. Anang irakit danda kanya. Jubilarte! Di mo itulog kamatay ka! Labanang kuma, Jubilarte! Agamos ka! May babakan tumatla dita! Matay samot na ni Jubilarde. Rabi manan, senyorito. May kaduan arabi ang nakarakad ni Jubilarde iti cross na. Bayam lang. Inton bigat. Ukar-karam ton, Baldo. Anya? Narigat met no agbayag iti krus na. Amangan numatay. Iso nga ukar-karam. Anya nga, tiramidon tayo kan ko na, kalpasan na. Natural. Pakanan tayo. Tapno saan amatay. Juan, senyorito. Senyorito, tinan kabangilan tibagina. Sabwagam itinalamiis adanom. Juan, senyorito. Hoy! Siga tagabantay ni Jubilarde. Ingka mangala iti sanga timbada no. Awam! Wan, boss. Senyorito, nakapsutan ni Jubilarde. Mataysan. Sana mabalin amatay ita, Baldo. Matayan, senyorito. Kaslawanan namnaman ng agbyag. Mataysan at talaga. Di tangatan, ti pagpatinggaan, ti biyag ni Jubilarde. Gagayem, di uliwan na ringgan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas, masya ni akong kini Jubilarde, gapu iti rigat ana imatangan na apaspasarin da itoy. Adadda pa'y ama konsensya, gapu ta iti likudan, ti rigat na. Ti pagsayaatan na pailaeng ti pampanunutan ni Jubilarde. Imbalakad na, ano at dagundaway na, kat aglibas langan. Gaputarigat to tilak amon na iti pagminasan. Binilin met ni Alex dagiti tao na ngay katenda ti kawas ni Jubilarde. Sada irakad iti inaramid da krus. Kalpasan na, sapsaplitan da iti latigo. Kalpasan ti dua arabi anakarakad ni Jubilarde iti krus. Imbabadan da ito'y kat madlaw ni Baldo akas lamatayan. Itagagayam at tuyin tituloy tinubela tayo anapauluan. Lirio! Iti tanap! Senyorito, mataysan matan ni Jubilarde. Kita nyo, kaslawanan namnama nga agbyag ni Jubilarde. Mataysan. Ano niya? Anya nga, itiaramidan tayo. At tuyin ti nga timbada nung. Sige, ibuhat mo kayo ko na. Magyamanak, si Bibyag pailaan. Senyorito! Si Bibiang! Narigat ang matay data! Sige, asikaso nyo! Wen, senyorito! Sige, agkali kayo. Mabuti na malpas ti kwadrado. Ako'y ba? Isudit na yung bumbuntot. Dinagdanak. Kaputa, ikan na kayo to. Amin ito tanggal nyo. Hindi rin ni Senyorito Alex. Kada kayo na ita. Tumpalin na. Gusto mo! Karamitin na!
Di na guntog-guntog nagtrabaho. Tapos ang naguhit ka na kay kit Big Boss tayo. Awan sa balik. No din ni Senyorito Alex. Wanya, Doro. Kumusta ti trabaho? Nalpas ka din dagiti trabahador ti papaaramid ko kadakwada? Dandanin, Senyorito. Nasayat. Wan gayam, mapan kay Jacinda. Mangibaga ka kinilolo iti igatang tayo iti tubo adakkel. Ken daddo mapay ang mausar dito. Ipakitam ken kuha na dagiti nakalista materialis tayo diti pagminasan. Ket masapol ang magatang amin. Senyorito. Sana parikot dagiti agbunag. Gaputado dagiti trabahador dito yung agbagkat. Senyorito. Sige. Mapan kaitan. Dora. Velarde, pasensya ka na itikawas ko ngayon pasuot ko kan ka. Short pan lang kan sando. Dahil talangan ng tikawas ko apag suksukatak dito eh. Agyan, anak. Ako. Nakakaasi ka talaga, Jubilarde. Aglibastan dito'y adwa. Sige, aginanakan. Maturog ka, Jubilarde. Bantayan ka dito'y pagturturugam. Saan ka panawan? Una yan. Ingkawar damat ng tisakam. Kas kalaayop iti naramid da. Senyora, malagip ko ni Jubilarde. Ayan na nga tayo ta. Saan matin ang nagpakpakita dito'y mansyong? Kagurayo ka din ni Jubilarde? Gapo ta isugayam ti dandani ng patay kin ni Senyorito Alex, Senyora? No maminsan, sumkan tigurak kan kuana. Gapo iti inaramid na kan ni Alex. Ngamjak mat mababalaw, no apay akas jay ti inaramid na. Gapo ta damat basol da Alex kan kuana. Kas iti naudi. Pinuuran da Alex ti balayda. Iso aday jay. Bimalas ni Jubilarde. Kat pinuuran namat ti farmhouse. Sigurado kayo nga isuday jay ni Jubilarde, Senyora? Wen. Kan maysa. Talaga nga ammo na ti pangiduldulinan da Pedro iti gasolina. Iso analaka na laeng asinarag. Kabisado nan ti unag ti farmhouse. Sabagay, kastamat ti ko na ni Chayaw. I-description na iti lalaki ang nakita na anang pur iti farmhouse. Kat kas kinistrang hiraw. Di ni Jubilarde day. Oh, Awan nga taitan ni Jubilarde dito'y Buena Vista, Senyora? Nagpasyudad nga tan? nalabit akasta. Gapot ako na namat nga umadayo. Kat sapay kumatakasta tinaramid na. Napan ijay syudad, tapno mga barwanan. Ala, tulungan akon, Merce. Bagkaten ta dagitin sa gana kabalon, para ka ni Senyor Pedro, iti mararamid a farmhouse. Unang! Amangan mabisin day jayon. Agungot tumanan, maladaw ta nga ipanti kanan na. Sige nga ron, mapantang. Bagkatet tamay sa abaskay, kasi kamot ti may sa. Suburo tak kada kayo amapan agibalon. Senyora? Ala, intayon. Takayat ko makita ti maararamid a farmhouse. Kitaek nunalpasen. Sige, Doro. Ingkagatangan namin dagiti materialis yo iti pagminasan. Mangayab kan to iti tangdanam alalagi at tumulong kan ka. Senyor, papalakon. Talaga gaya madisidido ni Alex amang lukat iti pagminasan. Nasaya at man. Ipat nga oras yung, senyor. May kamagibalon, senyor. Mangan kayon. Pedro, dandanigaya man malpas ti farmhouse.
Wen, Lorna. Kalpasan ti may salangan alawas, malpaston. Dakdakkel ita tinaaramid a farmhouse. Nagpisigol. Pudlo dayta. Ken napimpintas pay. Senyor, ang mga nulumami isang to'y balon mi ang kaninyaw. Mangan kayo pa O sige, isagana yung aruden. Kasi kamot jubilarde. Ginalutan dati imam apatal likod. Anya nga tati aramidan dakan ka. Sakit nakakawar pa iti dua asakam. Luad dala mabalin ko. Labanak kumaida. San, di maramidan tayo na. May sagmak ka lang. Bayanatan na niya ti aramidin da kanya. Anya? Itulok mo latakas ta. No da ito yan, ti pakatayak. Awan mabalin ko. Jubilarde. Agibigas ka din. Kailalam tibiyag mo. Siga, tagabantay ni Jubilarte. Oh, ay, kwa. Ukude mo. Naipan mo iti ayan da senyorito. Ano wa? Ha? Ay, anya ti aramidan dakan ka, Jubilarde. Da kayo amin nga adda dito'y trabahador. Makita yo kadida ito'y adda iti sangoyo, akasla aso. Boss, ano tayo ramitin nyo kinkuha ng ay? Ramitin nyo. Imatangan yo ti panangay ayam ko kenkwana. Apa yung kasta tayo ramitin nyo, boss? Apa yung kasta? Nasaya ata sa lutsod. Aramidak ti kastoy. Gaputadakkel ti basol da ito'y ataw kanya. Ti basol na ket pulos adinto mapakawan. Iso ang masapol nga ikaro na iti kastoy. Baldo! Senyorito! Ala! Itod mon ti kanem da ito'y asok. Atenta! Sige! Mangan kan! Aso! Sige. Mangan kan, Jubilarde. Sana makapanganday ta, nagalutan mo tiyo man napatan mo sa... Sige. Mangan ka kasla aso, Jubilarde. Oh. Apay adi ka garaw? Mangan kan kunak met! Wala! Mangan ka kadiwan no saan? Senyorito! Ina kaya ti mga nakaslaso! Nukasta. Daytoy pa'y ngarod! Nagparinto mga senyorito! Sige. Mangan ka iti day taaplang gana nga ayan ti kanam. Senyorito! Mga nakaslaso! Natulnog kamot gayam, Jubilarde. At ang dagiti materialis na nagatag, senyorito. Ibulag talaga ang dagiti lalaki at trabahador. Nasaya, Doro. Sige. Bili ng dagiti trabahador tay bunagdan. Wan, senyorito! Nakarakad ka manin dito'y punti kayo, Jubilarde. Kaasi kamat. Kasano a pumigsa ka? Kat kanayon da ka mataparigatan. Inutan da kan sa matapatayan. Siguraduhan dalang ang mapatay na. Kanusan, ipalak ang kumat kadakwada at inararamid na kanya. Huwag gayam. Amom ka di. At dalandok na imbunag dagiti lalaki. Diyak amuno niya ti pangusaran da ka dagi alandok. Naranggas gayam ni Alex. Diyak lang pagarup. Sa bagay, diyak amo akas ti aramid na. Tataga sa balyak mo't a barangay. Inmay da kami inay ayo da doro. Nagtrabaho dito pagminasan da. Lumkas to'y matgayam.
Anadam titignay mo. Kamangan mo parida kanda ka. Wen Jubilarde. Ngam aglibas tanto ditoy. Senyorito, anyang itiplanom ka ni Jubilarde. Patayin ka di? Saan? Saan ko apatayon? Gapotag balin at trabahador dito'y pagminasan. May santumat abalog dito'y. Kasta, senyorito? May mayat no tong palbiag nga agrigat. Ngam ti patayin tayo. Gusto ka, senyorito. Agrigat iti tungpal biag na. Agbalin abalod dito'y pagminasan. Aginggat matay. Umustan ti mararamid na kulungan, Doro? May kabitan, ti pinawilding ko rihas. Mayat ti napanunot ni Senyorito Alex anyo. Saan to ang mapuuran ti agbalin na kulungan dagiti trabado? Kan, saan dan to basta-basta makarwa? Gaputa darehas, iti pagturuan da. Kan, makandaduan pa. Nagitawan amuno, trabahador. Di ka mo ngagbalin akulungan da. Karanidan da. Kat may santo dita ni Jubilarde amay kulon. Banod tayo. Naginggat panupalan na. Jubilarde, nakitak ti naramid da. Inikanda iti rehas ti Kuweba Kwadrado. Iso day jay. Dagbalin akulungan dagiti ti babador. Ha? Pudno ka di ti bagbagam. Impagakilikan kan aglibas ka. Kabisado ti aramid da Alex. Paligatan danto dagiti trabahador da. Iso naglibas kan akong. Saan? Jak aglibas. Agingga nga daka ditoy. Akong. Ure agrigat akon. Basta saan ka panawan ditoy. Nasaya at kagaya matao, Jubilarde. Isuasaan ka panawan. Lumatay ka ditoy. Matayak metem ditoy. Itatanalpasan tinaramid jo a Kwadrado a Kuweba. Ibagak itakada kayo. Nga ijay ti pagturugan nyo. Gapo tanaim-imang ijay. Nasaya at matipan nakaramid na. Iso at di kay makapagreklamo. Awan parikot dita. Agtitipon kayo amin ni Jai. Sana bale, tanalawa mat. Asino man nagreklamo? Madusa. Asino man asan nagtungpal iti kayat ko? Madusa. Iso at di kay agreklamo pa'y. Anya pa'y, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Ti uliwan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!